Oke bosku, kembali lagi di channel saya Sofian Tambugol. Oke bos, kali ini aku mau reaksi video Mr. Page anak Papua menyanyikan lagu Batak. Judulnya lagu Pitakoho Maroki. Tidak. Jadi ini temanku guys. Bro kopi kon nape somar dan alana Mr. Page greeting nga deon lagu bahasa Batak. Oke, guys, coba di deskripsi channel YouTube Mr. Page Greeting, P-A-C-H-E, Page Greeting. Oke bosku, langsung aja kita reaksi videonya. Let's go. Malolo ku domar ni daho alai roha ku sai palsoa di bahene kal suping mi ito manusuk tufu supusuki tikina barjolo maju pangdo beto sai maila illa hotua jari-jariku do manjala alai taro tok takabubah mangulutusi pareyoki sai tarhatoto ruparat notiho tumsona pakilala aki imamulana sai uwingoto masih holau tuho ditakoho maroha kita dibuat honang hoki ditakoho maroha kita gabelas tadi gori ho. Jari-jariku do manjala alai taro takabubah ala lampok ni suara mito manggulus tusi pareyoki sai tarhatoto huparat notiho
keren. Jadi suara Bang Mr. Pitch Keriting ini keren, logat bahasa Bataknya kentalian. Asli anak era anak Batak mak, anak Batak. Oke bang, Bang Mr. Pitch Keriting, thank you bang udah menyanyikan, udah mengcover lagu Batak. Semoga abang sukses terus dimanapun berada, semakin jaya, terus berkarya bang, semangat terus, semoga sukses. Jadi guys, udah main di kadang ta nomor lagu Batak, apalagi anak Papua, banyak anak Papua. Dan Sony sebenarnya memang orang Batak udah mau menyanyi lagu orang Papua nomor namanya dia Papua. Jadi kita saudara, salam damai guys. Thank you buat semua yang udah menonton videonya. Oke, selamat sukses terus bang Mr. Pitch Keriting. Oke, buat kawan-kawanku subscribe juga di channel YouTube Mr. Pitch Keriting, nanti ku taruh deskripsinya di sini ya guys. Tengok deskripsi. Oke, thank you buat semuanya. Bye bye.